خانقاه کوهی ده است در شمار دهه‌های تاریخی زیبامنظر دارای آب و هوای مصفا و آسمانی صاف و بی‌غبار در تاجیکستان. این دهه در قلب قطار کوههای سر به افلاک و دامنه‌دار حصار جایگیر شده از شهر دوشنبه در مسافه 30 کیلومتر جایگیر است. ما هم هیئت ایجادی سیاحت اکولوژی خیش را از همین دهه شروع نموده و در این فصل نقرگین میخواهیم وارد دره پیشارو شویم. درود میگویم به شما تماشاچیان عزتمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. برنامه نوبتی اکوتوریسم است منظور شما و این لحظه ما قرار داریم در دره خانقاه کوهی. تا این موضع رسیدن ما توسط نقلیات البته تقریبا 35 کیلومتر راه را طی کردیم و میخواهیم به موضع شمال رویم. در ادامه ما را چی انتظار است و چی را میبینیم شما هم همراهی نمایید و ببینید. در این سفر ما را همچنین همراهی مینمایند کارمندان شعبه حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل، اینچنین نماینده از جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار. میرویم. این شرشره طبیعی به وجود آمده یکمین منظره دقت جلب کننده می باشد که با پایان شدن از ماشین البته برای آغاز بخشیدن برنامه دقت ما را به خود جلب کرد. تقریبا از بلندی 15 متر جاری می شود و آبش از صافی و پاکیزگی جلو می دهد. از دیدن این شرشره تسخیرساز باور حاصل کردیم که به موضع آمدیم پر از زیبایی و سیاحتمان خوب و خاطرمند خواهد گذشت. راه‌ها تا دهه خانقاه کوهی سوفته و هموار ولی اکنون کمی پستی و بلندی دارد. باکی نیست زیرا ماشین ما تا اندازه به چنین حالت تاب‌آور. راه ماشینگرد در دره خانقاه کوهی قطقطی دریا می رود و این دریای پرتقیان با درخت و بوته‌های گوناگون و نشیب و فرازی‌های موجدار هر دو ساحل توأم شده منظره تسخیرساز دارد. همکنون باز یک دهه کوچک دیگر و گمانم این آخرین دهه در دره خانقاه کوهی است. اینک به موضع شمال نزدیک شدیم. شمال شکلی ویران شده شمال می باشد. در این موضع شمالی فورمی به مشام می رسد و همسفران ما می گویند وزیدن چنین شمال در همه فصل سال هست. تا این موضع ما توسط نقلیات آمدیم و در قسم بالای این دره برف نسبتاً بلند می باشد. اکنون ما را ضرور است سفرمان را پیاده ادامه دهیم. بینندگان گرامی، باید یادآور شد که در این موضع یک دهه هم هست که نیز شمال نام دارد و طبق معلومات در این دهه تقریبا 20 عائله زندگی می کند.
акнун мо пиёда шудем ва то куҷо меравем аз имконият вобаста аст. боз ҳам қадқади ҳамин дарёчаи дорои туғёни зебо ҳаракат намудем ҷониби боло. дара пурбарф аст ва ин албатта файзу баракат барои деҳқонони поёноби ин минтақа мебошад. зебоӣ ва ҷилои барфи нуқрагин бо нур бахшидан ба дидаҳо саёҳатро дар канори қаторкӯҳҳои ҳисор боз ҳам рангину хотирмон месозад. бояд гуфт ки оби дарёи хонақоҳи кӯҳӣ бо сифат, мазза ва фоиданокиаш маҳбубияти хос пайдо кардааст. шилдирости дарё ки тавассути гулу гиёҳ, зери дарахту буттаҳо ва болои харсангҳо дака хӯрда ба поён ҷорӣ мешавад, қалбҳоро фараҳ бахшида, рӯҳияи касро болида месозад. басо диданиву дилфиреб. инам дарёи хонақҳои кӯҳӣ аст. дарёи хонақҳои кӯҳӣ ҳаст. яке аз шохҳои асосии дарёи хонақҳои кӯҳӣ ҳамин мебошад ки ин рафта ба сатҳи поёнтар ба аз дигар тарафҳо обҳои дайрочаҳо биёриша ҳамроҳ шуда ба дарёи кофарниҳон рафта ҷорӣ мешавад. дар ин дарё моҳӣ ҳаст? кадом намуди моҳӣ? дар ин дарёи мо моҳиҳои гулмоҳӣ мавҷуданд. шикор мекунанд? инҷа ба шикори гулмоҳӣ манъ шудагааст. аз сабабе ки ҳозир барои зиёд кардани гулмоҳӣ мо шикорро дар ин дара манъ кардагем. моҳие ки дар ҳамин дарё аст чӣ қадар вазн мегирад тақрибан? аз 700 грамм то 1 килограмм вазн мегирад гулмоҳӣ. ҳамин оби ҳамин дарё чӣ хусусият дорад? хусусиятҳои табобатӣ дорад оби ин дарёи мо нисбат ба дигар обҳо хеле тунуктар мебошад. баъзе ривоятҳои мардумӣ ҳаст ки амири бухоро мегӯяд ки рафта аз дарёи хонақҳо об биёредам. ин навкарон мебиёну ҳамин дарёи қарато зарфҳои пур мекунанд мегарданд мера то инҷа намебиём. баъд ҳамин мебаранд пеши амири бухоро мегӯянд ки подшоҳ ҳам об овардем ва амир мегирад ҳамон оба як менӯшаду зарфа мегузорад. мегӯяд шумо то қаратоқа рафтитану хонақҳо нарафтитам. яъне ки ҳамин оби хонақҳо маззааш дигар аст аз назар ба оби қаратоқа. фаромӯш ношуданист. бале. саёҳати экологии мо идома дорад. моро ҳамроҳ бошед бинандагони гиромӣ. аҷаб манзараҳои нотакроре дорад ин дара. воқеан руди шӯхоб, шаршараҳои дилангез ва чашмаҳои мусаффои кӯҳияш мафтункунандаи қалбҳост. аз тамошои манзараҳои дилфиреб шахс ба ваҷ меояд. домани кӯҳ ва теппаҳо саросар бо арчаҳои сарсабз ва буттаву дигар дарахтони рангоранги атромезу фараҳафзо рӯпӯш аст. дар ин дара кадом намуди гулу гиёҳҳо мерӯянд? дар ин дара гулҳои савсан, сиёвуш, гули наврӯзӣ мерӯянд. дарахтон чӣ? дарахтон бошад дарахти фарқ, дарахти
арча, дарахти заранг, бештар арчаҳои зарафшонӣ. дарахтони мевадиҳандаи кӯҳӣ мерӯя? баъзе минтақаҳо ҳаст, олучаи кӯҳӣ, себи кӯҳӣ, муруд, хуч, гулу гиёҳҳо, чормағз ҷамъоварӣ карда мешавад? аз тарафи хоҷагии ҷангалҳо ҷамъоварӣ карда мешавад. барфи нуқрагини фасли зимистон зебоиҳои дараи хонақоҳи кӯҳиро афзун бахшидааст ва болои он қадам задан ба кас ҳузури дигар зам менамояд. баландии барфа аз болои ҳамин санг муайян кардан мумкин а? бале буда ягон 30-40 сантиметр. 40 зиёдтар аст. бале. Буне то рафт боло меравем, дарё обаш мусаффо тозатар мешавад ва ҳам ҳар гуна шаршараҳо ба вуҷуд омадаанд. чӣ гуна зебоанд. бале. акум ман аз ҳамин фурсат истифода бурда аз тамоми шаҳрвандони ҷумҳурӣ як хоҳиши бародарона дорам ки ҳамин ҳизби ван ҳамин муъҷизае ки табиат додааст ба мо ҳамина ҳизб намоянд. ҳамин ҳар хел ҳамин партовҳоро напартозад дарё. чаҳчаҳи мурғакони хушилҳон, шилдири дарёчаи кӯҳӣ, осмони софу беғубор, фазои рӯҳнавозу насими форам парвози хаёли касро рӯшан сохтаву ба саломатӣ фоидаи калон дорад. ҳарчанд паррандаҳо ба чашм кам намудоранд, вале садои форамашон ҳамсафари моанд. дар инҷа чукурӣ ҳам ба фикрам мерӯяд? бале, чукурӣ, сиёҳалаф, торон, замбурӯғ ҳаст ки дар баҳор мардум ҷамъоварӣ мекунанд. дар поёнтар уқоба дидем, бо мурғобӣ буд. ҳамин уқоб дар ҳамин дара аслан чӣ мехӯрад, чиро шикор мекунад? хуб, паррандаҳоро, заргӯш. дар баробари паррандаҳо ҳамчунин ҳайвоноти ваҳшию нодири зиёд дар ин мавзеъ сукунат мекунанд. дар ин дара гург, рӯбо, хуги ёбоӣ, хирс. оҳу аст? не, оҳу надорад. ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии экологӣ ва кӯҳнавардӣ дар дараи хонақоҳи кӯҳӣ аз манфиат холӣ нест, зеро барои ин имконоти табиӣ ба вуҷуд омада мусоид аст. ва дар ин самт масъулони соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри ҳисор ва ширкатҳои сайёҳиро зарур аст шароити мавҷударо самаранок истифода намоянд.
аз рӯи маълумот дар минтақаи ҳисор чандин ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст ва онҳо бояд ин мавзеи нотакрорро ҳарчи бештар тарғиб намуда таваҷҷӯҳи сайёҳонро ҷалб кунанд. сайёҳон мебиянд ҳамин мавзеъ ба тамошо? хо фасли баҳору тобистон сайёҳон бисёр мебиёянд. мана мо дар фасли зимистон омадем, барф инҷо хеле зиёд аст. чӣ таъссурот доред? дар зимистон чӣ гуна будааст сайёҳат кардан дар ҳамин гуна табиат? шумо пештар омада будед дар ҳамин фасл бисёр мебиед? фасли зимистон ба аку бениҳоят кам, барое ки роҳ баста аст, мушкилтар ки ҳаст ин тараф омадан, лекин ҳозир ба бисёр аҷоиб будааст. Аҷоиб аст. Сайёҳат кардан ҳамин дашту дамани кӯҳу лаби дарё ба сайёҳат кардан аҷоиб будааст. дараи хонақоҳи кӯҳӣ аз чанд дараҳои хурдтари дигар иборат аст ва бартариаш дар он аст ки аз ҳар кадоми ин дараҳо об ҷорӣ мешавад. дар инҷо чашмаҳои бехат софи мусаффо бисёранд. ба монанди мана ин дараи аймо поёнтар болотар дараи кӯҳи сепоя аст ки дар он ҷо обҳои аз ҳама обҳои софи тоза дар он ҷо аз прияхҳо ҷорӣ мешаванд. ба монанди дараи нармағал гуфтани дара дорем мо, оби онро вақте ки кас менӯшад ҳаловат мебарад. ҳеҷ як мавзеъ дар ин дара беоб нест. сарчашмаи ин обҳои мусаффо пиряхҳои қуллаи қаторкӯҳҳои ҳисор мебошанд. қисми охири дараи мазкур ба кӯҳҳои фон мепайвандад. ما حاضر در منطقه الموسی در موضع تالقرو قرار داریم که از سطح بر 1700 متر بلند میباشد. این دره در قطارکوی حصار شامل بوده، رفته در کوه فون پیوست میشود. منظره خوشبود و هوا، منظره بزرگ، تمام گل و گیاهای شفابخش در اینجا میروید. در پس منظره ما آخکمر گفتنی کان است در اونجا که در اونجا هم کانی کومور هست. این طرف ما رفته به دره ورزو پیوست میشود که در اونجا خیلی با مانند همین دره‌ها درهای بزرگ و خوش منظره هستند. واقعا در دره خانقاه کوهی پس از هر گردشی راه پیشارو منظره دیگر نمودار می شود که یکی از دیگر زیباتر و دیدنی تر است. اگرچه قسم پایانی دره نسبتاً تنگ است ولی آهسته آهسته وسیع‌تر می شود و همواری هایش بیشتر. یعنی در چنین همواری ها بنیاد نمودن اینفراساختار خدمترسانی برای سیاحان و تشکیل خطسیرهای سیاحی گروهی نیز امکان پذیر می باشد. حالا فصل زمستان است و از این خاطر توسط واسطه نقلیات به اینجا آمدن کمی دشوار، ولی طور اطلاع داده شد تا قسم زیادی این دره راه موشنگرد وجود دارد. از این رو در دوره گرمی حرکت بی‌ممانعتی اکثر واسطه های نقلیات، حتی نقلیات سبکرو وجود دارد. برابری بالا رفتن توسط این دره کوههای خاکی و ریگی و گیلی کم گردیده
аксаран кӯҳҳои сангӣ ба назар мерасанд ва аҷоиб ҳам ҳастанд. бубинед, кӯҳҳои сангӣ ҳам сарсабзанд. ҳар гуна дарахтони кӯҳӣ аз ҷумла арчаи зарафшонӣ дар баъзе ҷой аз зери санг баромада қад кашидааст. اینجا قسم آخری دره شمال، یعنی موضع تالقروق نام برده می شود. تا به اینجا رسیدن ما تقریبا 10 کیلومتر راه رو پیاده یعنی طی نمودیم و نصف روزی هم شد. یک سفری خوب و خاطرمان داشتیم با کارمندان شعبه حفظ محیط زیست خواجگی جنگل و نماینده از جماعت دهاتی خانقای کوهی. همین طور نه؟ در همین جا و برنامه اکوتوریسم حسنی انجام میبخشیم. برنامه های دیگر تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارند. سعادت زندگی نصیبتان باشد.